الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan na muha kami Islam, alhamdulillah. Erinay sab kita niyo jaman na to ini. Waktu amuin pagpatumtum piatumtumiha antara sing kita niyo. Sarta pengajian amuin hi kapatok na to maun pa amuin pamiat simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu ini kakilahan niyo ran na asal in guru na to kalasahan amin nyari waktu ini long tasya in tagsuko sin waktu biya simbiyaon. Insyaallah subhanahu wa ta'ala gumanap na isab siya sin pengajian sing kita niyo. Amoy inyan kikita niyo in maudu sing kita niyo waktu ini. Pagpinturo ha mga bata bago papaghambuok. Insyaallah subhanahu wa ta'ala na dumug kita niyo marayaw. Murah-murahan makahampit kita niyo dahil mga pamiat. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Tukpal ko na kaniyo in guru na to kalasan. Wairon na rukaying dan kan Syekh Mahir Gustaham. Wal yatafadhal siyadatuhu mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول الذي لا بد له وهو الصمد الذي لا منازئ له وهو الغني الذي لا هزة له جبار السماوات والأرض لا رد لحكمه ولا مؤكب لكدائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga palanggungan haagam Islam, mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in taki-taki huntaniw adlaw ini amuin yari hakitab tarbiyatul aulad tungod na sin pagpinturo ha mga bata bago papaghambuok. Hakahalan sing kita niyo bihaon maray umbulhambok na kalagihan lain ha mga subay palamuron ha kamadrasa-madrasahan iban hakatan uno-uno na binaybayan ha pamaybay sibu da daindi long tahadaira sin sambuangan iban pakapupuan niya sabab karena in bihaon waktu agun-agun yari kita niyo nakabutang ha waktu in kamatauran Muslim nagpulak kanat. Kasabab yadto pakaamaan iwan pakainaan. Subay ini tuod. Halgaan sin kita niyo in pagpinturo hak mga kaanakan sin kita niyo. Labi luba na pa mga sila bata bago. Subay sila pinturoon na maun papaghambuok. Pa-Quran iban pa sunnah. Paagaron in tiap-tiap anak sing kita niyo maun pagkabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala doon laway siya din ha mga bitikan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala na may tahalam sin Quran hafarman niya surat Al-Imran ayat hangga 5 ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. Ini suway hatiap-tiap maashalaw pamayway sin kita niyo suway nila hinangon kaidah hinangon nila padduman hipaminturo hipanghindo pa mga kaanakan sin sila. In Allah subhanahu wa ta'ala nagfarman wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. In ini mga palanggungan na agama Islam lang sin Allah subhanahu wa ta'ala kaina ayat panagnaan siya bot ko
wala takunu kalladhina tafarraku. Iban ayaw kamutuod, ayaw ni fauna, ayaw ni auna habaran niyo. Biyasin mga sila. Amuin, day nakauna, long tabihan, nagpulak kanat sila. Pag-ubos, nagbidda-bidda sila. Agaron nila in pamaham-pamaham nila. In mga ini, in Allah Ta'ala nagbanda, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Panggayunggong kamu, haunu ha Quran. Panggayunggong kamu, ha Quran, katantan. Atin na isiyu-siyu, naggulal habaran niya in siya Muslim, subay siya manggayunggong ha Quran, manggayunggong ha sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ubusin sugpat niya, wala tafarraku. Ayaw kamu magpulak kanat. Ini, subay na siya hibutang, hipanghindo, hawaktu in bata-bata siwi-siwi pa. Sabab, in waktu bihaon, kakitaan na sin kamu, iban sin ako, bang biarin hantang pagpulak kanat, sin Muslim, haantara Muslim. Hakauman, maun kau palaumbay, pakauman, pahambok province atau kan pasiti, kakitaan mo bang biarin in pagtungkakali, sin Muslim, iban Muslim. Sabab yadto, maray waktu na ini, subay in kita niyo, nagdarawa Muslim, ina iwan ama, subay na to na hipaminturo, hibutang pakaanakan labi luba na pa mga bata, bago bihaon. Intungod sin papaghambuk ini. Biarin hantang, paggain Allah subhanahu wa ta'ala na mayta, in karyasalisin manusya, wala yazaluna mukhtalifin, illa man rahima rabbuk. In karyasalisin manusya, asal sila magtungkakali. Hapikilan, asal di sadya magkugdan, hakabayaan, sinambuk, pahambuk, simpakanya, pakanya, asal magbidda-bidda. Di ini long tabihan, long sinbasa ang galis madinay. In karyasali sin manusya, wala yazalu mukhtalifin. Asal karyasali na nila, in magbidda-bidda hakawayaan nila, hapikilan nila, sumagawa uno in hikasob sin problema biha ini. Na in hisob to sin problema biha ini, ayat sin Tuhan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Panggayunggong kamu katan halubid sin Allah Ta'ala ha Quranul Karim, iban ayaw kamu magpulak kanat, ayaw kamu magtungkakali ha pamaham niya. Inhati niya, minsan pagkabayaan ko atau kabayaan mo, bang hatat kala inyan bukun makad ha kabayaan sin Tuhan, subay tari na akaron, subay ri ka na bogbukan. Adapon, bang in kabayaan ko wala miyagad maun pa Quran, wala miyagad maun pa sunnah, ampa in pikilan mo, in kaul mo, in miyagad, subay ako magad maun kay mo, hiwin ko, in kaul ko, hiwin ko, in panghati ko yadto, taagaron ko maun kay mo, sabkar na in ikaw miyagad, haaturan sin Allah subhanahu wa ta'ala, miyagad doon haaturan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga palangguan na agam Islam, ayaw naman masi-masi, sabuton sing kita niyo ikhtilafur rahma, ini, way kasabunalan, yari na intuhan na mayta, wala tafarraku, yari na Allah ta'ala mayta, wa'tasimu bihablillahi jami'an, wala tafarraku, wala takunu kalladhina tafarraku. Mataud na, wakhtalafu, mataud na ayat na mayta, in subay, in aku iwan sin kamu maghambuok, paagaron na to na in katan, kabayaan ta, in kabtangan ta, in kakahinang ta niyo, paagaron ta niyo na maun, pagkabayaan sin Allah Ta'ala,
iban maun pakawayan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hasupaya bang biya ini hantang hipaminturo sin aku iban sing kamu pakaanakan biiznillah dumayaw in susungon sin kita niyo biiznillah dumayaw in kahalan sin ummat din dihahula taniyo. Karena maita sabab wala na sila in kamatauran na susungon generation paagaron nila na infikilan nila maun pabitikan magad siya aturan sing Quran magad siya pasunna bukun akkal-akkal niya na iniyagad niya. Adapun bang kiyawaita na sin Quran kiyawaita na sin sunnah subay ingkatan magad na siya, hadi na siya magduwarwa. Palanggungan haaga ma Islam. In Allah subhanahu wa ta'ala namayta. Innal ladhina farraku dinahum wa kanu shiya'an lasta minhum fi shay innama amruhum ila Allah. In banu sin ayat, mataw pa ayat namayta, syara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuhan walladhi أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Bang tungod papag-agama, papag-ibadat mga palanggungan ha agama Islam, wayroon kapatut sin aku iban sin ikaw, atau hisiyusiyo na manusi adunya ini, maghinang aturan niya hapag-ibadat, malengkan suway tuod pinturuon tanyo na ingkaanakan tanyo ingkatan pakarajaan ibadat suway sa jamagad maun pa Quran suway sa jamagad maun pabitikan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang in paminturo sing kita niyo bat bang in hambok manusia na maugbog siya ampain niyaon kiyawaita tud sin Rasul sallallahu alaihi wasallam atau akan nahinang tud sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin mga sahabat niya subay ay kau magduarwa subay amunanin agaron mo minsan pabiyarin ha pangatud mo mas labi marayaw in kakahinang natali mo hatat kala inyan dumugtul maun pakabayaan pakakahinang iban pakabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa tanyo rahiwin. Sab karna in kita niyo nag-aagama Islam. Ini subay tanyo na hipaminturo pagkaanakan sin kita niyo. Sabab yari na kita niyo ha waktu agon makakita na kau bang biariin paglayo-layoi halom sin bahay sadya. Karena maita inhambuk suway maagarin pikilan niya. Inhambuk suway maagad day sabin pikilan niya. In kaida hapagtungkakali haantara sin Muslim iban Muslim aun aturan niya. Biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Bang maaun in pagtungkakaliha antara sin Muslim iban sin Muslim suway tan yung hiangsu hipangasubo hibalik maun pa Quran hibalik maun hipangaru pasunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hasupaya maigin pagtungkakali sin kita niyo. Karena maita in Muslim nangakuhi siya magad maun paaturan sin Allah Ta'ala iban parasul niya asabab yadto minsan wala kita niyo nagkugdan hatat kala bialik taniyo maun pa Quran iban pa sunnah hisiyusiyo na sadya pikilan ataw akan kakahinang umabot maun ang painhambok atau akan kimugdan miyagad aturan sin sara amuyat tuing kawauntan nyo minsan pahapangatod sin ako iban sin ikaw inyaon labi marayaw hatat kala dumugtol siya inhambok yaon long tapangatod tabukon marayaw sa miyamagad siya aun dalil niya dain ha Quran iban sin sunnah
subay di naman jari maun in pagtungkakali in pagdiskas-diskasi sin kita niyo. In ini, mga palanggungan na agama Islam, subay na hipang Hindu, hipaminturo, pagkaanakan sin aku, iwan sin kamo. In Allah subhanahu wa ta'ala, na may tahalom sin Quran, biasin ayat nagkaina, in ayat mataud pa na may wa ta'awanu alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. In Allah subhanahu wa ta'ala na may wa ta'awanu, magtulong tiabangi kamo, magtabang tiabangi kamo. Pauno, maun pahinang marayaw pakabayaan sin Tuhan. Magtabang tiabangi kita niyo hahinang marayaw. Amuin diyayaw, sin sara, diyayaw, sin Quran, iban sin sunnah. Bukuning katan matali tanyo marayaw, batin yan marayaw na. Hangkan nasad to, subay tanyo, irihil katan, hiagsu maun pa Quran, iban pa sunnah, hasupaya dumayaw in kahalan, sing kita niyo, sabab in kita niyo nangakuhi, Muslim, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nangahagad pa Allah ta'ala. Nangahagad pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nag-aagama kita niyo agama Islam. Subay na ini mga manghud, mga kamagulangan, iban kamanghuran sin kami, subay hibalik tanyo na. Ipaminturo in mga biha ini kahalan, sabab bihaon, agun-agun, inhambuk kabayan niya maagad in pikilan niya, inhambuk in kabayan niya maagad in pikilan niya, inhambuk maagad in kakahinang niya subay, inhambuk maagad in kakahinang niya sabsubay. Bukun bihad to in kita niyo. Malengkaning kita niyo, minsan di na maagad in kako, di na maagad in kanya, bang man mapaagad in katan, maun pa aturan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, maun pa Quran, iban pa sunnah. Bihad to kita niyo maghambuk. Bihad to in pagpinturo sin kita niyo. Magad kita niyo maun, pagkabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban kabayaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iupama sin Rasul sallallahu alaihi wasallam min Muslim. In agi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'min kamasalil jasad. Idha istaka ar-rajul ra'sahu tada'a lahu sa'ir jasadih. In hantang upamahan sin bariman pabariman. Biasin kahantang jasad. Bang sumakit tinumo, sumakit daing kataan pamaranan mo. Ay bimakna makananam daing kataan. Sabab yadto, in bariman, suway ito siya magad habitikan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habiya ini hantang, maghambuok kita niyo, hangan sin agama Islam. Bukun, in kamatauran bihaon, kabayaan sin pakanya, paagarun niya, hapikilan niya. Paagarun niya, idea niya. Bukun bihat in pagdakwa. In pagdakwa, paagarun mo, sampaybaran mo, iwan sintaw, diakwahan mo maun, pa Quran, iwan pa sunnah. Amurad to mga palanggungan na agama Islam, bang bihat to in hantang, in kita niyo makapaghambuok doon na agama Islam. In Rasul sallallahu alaihi wasallam na mayta, susungon waktu, makakita da kamu in pagpulak kanat in pagtungkakali sin ummat ini pa mga mataod. Ang kanain Rasul sallallahu alaihi wasallam nagiyan siya bang jumatu in bihatto pakarajaan in aginiya pasayara ikhtilafan kathira. Sumagawa in patumtum niya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin addu alaiha bin nawajid. Mataod pa biyay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang maaon na in pagtungkakaliha antara sing kita niyo. Iban tanda niya in susungon kakitaan. Iban kajagahan sin kakitaan da sing kamatauran Muslim bang biarin pagtungkakali. Sin Muslim, iban Muslim, sin bariman, iban bariman. Nabiyarin na in pagsob sinbihan kahala. In agi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati
panggayunggong kamu hapamando ko, hasunat ko, hakakahinang ko, hakabtangan ko, kiyabaita ko kaniyo. Papaagaron sadya kita habitikan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo ini mga palanggungan haagama Islam. Subay na in kaanakan, labi luwa na mga sila bata bago, sabab in population daindi tuan in kamatauran agun hangtunga niya, bata bago in kamatauran, hasabab yadto, suway na in bata bago pinturoon nila, baran nila. Sin uno, sin paghambuk biarin hantang, paghambuk paagaron nila, in katan kabayaan nila, in pikilan nila, in hawa nafsu nila, maun sadya hipataallok nila, pa Quran, iban pa sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang bihad to hantang, minsan kau yat to habasilan, yat to kau hatawi-tawi, yat to kau hamarawi, yat to kau hamagindanaw, yat to kau halanaw, ato yat to kau hamanila, ato yat to kau hasuog, yari kau hasambuanga, bang bihad to in pamagbog, amunat to in pagyanon, masira, nagahambuk in Muslim, karena uno, na pinturo sin tiap-tiap siulagan deng kanila, in piyataaluk nila, in kabayaan nila, in hawa nafsu nila, in pikilan nila, katan maun pa Quran, iban pa sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga maastay manghud, mga palanggungan haagama Islam, in kaaunan sin bariman, haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, magdugaing iban sin mga sila kamunafikan. In bariman, haparman sin Tuhan, Suratun Nur, ayat kayman tagisah. Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Innama kana qawlal mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yakulu sami'na wa ata'na. Wa ulaika humul muflihun. Sabunnaltud mga palangguan na agama Islam lang sin Allahu Ta'ala in kaaunan, sin bariman usog na kaiban sin babae, in hipamuong nila, in kabtangan nila, in kakahinang nila, apabila mo hipamuong matto, pamanga sila bariman, taagbitun mo maun pakabayaan sin Allah Ta'ala iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hukumun sila haantara sin bariman pabariman, bang maaunin pagtungka kaliha antara nila, unin hipamong nila ay yakulu sami'na wa ata'na, dungugon na mo na, iban magtaat na kami. Bangin yan hukuman, dahil Allah Ta'ala, baita sin Quran, bangin yan, baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayroon madapat sin kita niyo, malengkan, suway kita niyo dumungog, iban magtaat na. Hatihan niya, isadmit niyo na, inkatan uno-uno, minsan pa inkaunan on personal interest mo, malingkat ha pangatud mo, marayaw ha pangatud mo, malingkat ha kakahinang mo, magadawa nafsu mo, hatat kala biyaytaan kaw sin Allahu Ta'ala, sin Quran, iban sin sunnah, suway mo pataalukon na katan, hasupaya sumanyang dumayaw, iban maawon, in paghambok bunal, sin tiap-tiap Muslim, hakauman, iban hasupaya dumayaw raysab in kauman, iban sin pamaybay sin kita niyo. Bihad to in kahalan sin bariman. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, in Allah subhanahu wa ta'ala, na may ta'alam sin Quran. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Sin Allah subhanahu wa ta'ala, diitud sabunnal tuod, diitud maaunin pagyan nila namin magparatsa na kami kay mo ya Rasulullah, hingga
di masampurna in pagparat sa yaon, in pagkahangad sin ako iwan sin kamo, hingga bang maon in pagtungka kaliha antara tanyo, suway tanyo hipahukom bang in Muslim naon in pagtungka kaliha antara nila, ubos di sila mabaya hukumon sin hukuman din ha Rasul sallallahu alaihi wasallam at hukuman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pag-ubos di sila magrida, di sila tuan isubmit nila yung katan, tanto bukon bunal insiyan nagnanaik saksi ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subay maun way ruun pagkutu-kutu halom sin pangatayan sin tiap-tiap siulagan malengkan iagsu katan maun pahukuman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, idihil katan ing kabayaan hibining katan kabayaan niya paakarun niya kabayaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, habihadtu bunnal in siya Muslim, bunnal in siya nang hagad, doon madawhat sing kita in paghambuok bang tiap-tiap siulagan piaagad niya in kaul niya, piaagad niya in hawa nafsu niya, piaagad niya in kakahinang niya, maun pa Quran, iban pa sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In ini, mga palanggungan na agama Islam, suway na tuod hika paminturo sin tiap-tiap siulagan ama iwan ina halom sin pamaybay nila. Sabab karna in Allah subhanahu wa ta'ala, bang di maaunin bihadto, asal maun biya na singkain na ayat biyayta sintuhan, wala yazalu mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Asal tud karyasali sin manusya in pagtungkakali nila. Adapun in solution niya in pataallukun tanyo in katan kawayaan sing kita niyo maun pa Quran iwan pa sunnah, iwan in ini suway tanyo na hipaminturo, baytaan tanyo in anak tanyo, baytaan tanyo in taymanghud tanyo, baytaan tanyo in pangtungod tanyo, in anakun tanyo, in apo tanyo. Apo, anak, suway na in tiap-tiap siulagan deng katu tanyo. Maghambuok kita niyo magad maun pasara sin Allahu Ta'ala, suway mo pataallukun ingkatan, ginhabaran mo, pataallukun mo, inkatan kabayaan mo, inhawa nafsu mo, suway mo di siya patayang babawon, maun pa Quran, malingkan suway sadya in Quran, iwan sin sunna, manayim babaw, hakakahinang sin tiap-tiap siulagan Muslim, biya sin kamu, iwan sin kami. Inyad to mga palangguhan na agama Islam, biyaitaan kita niyo, sin Allah subhanahu wa ta'ala, hindi kita niyo papagpulak kanatun, biyaitaan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, in papaghambuukun kita niyo. Biya na sin agi ko, di isan mapahambuuk sin kita niyo, inhambuk tau paakaron mo hapikilan mo. Bukun niya to paunin paghambuk sa biyaita na sin Tuhan. Wala yazalu mukhtalifin, asaling karya salisin manusya, magtungkakali. Biyariin maunin paghambuok, paakaron sadyain pikilan mo, iban sin pikilan ko, maun pa Quran nihang, iagsu siya maun pa Quran, uno, imamura kain pikilan ko, at imamura kain pikilan mo. Bangsa upama pag ibutang mo maun pa Quran, bat wala imamuin pikilan ko, kay mo in imamu, suway ako magad kay mo, bang in ka ko, isabi mo, suway mo hibining kay mo, magad kita maun pa Quran, iban pa sunnah. Amo yadto maawon in paghambuok sing kita niyo. Adapun bang di maadap inyaon, tanto malawong kaw, malawong ako, in guwaan niya, mapulak kanat in tiap-tiap Muslim, daindi hawaktu biya sin kita na sing kita niyo bihaon. In Rasul sallallahu alaihi wasallam na mayta, in aginiya usikum bittaqwallah والسمع والطاعة وإن تعمر عليكم عبد فإنه من يئس منكم فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. إن رسول صلى الله عليه وسلم نميت أوصيكم بالتقوى الله wasiyatan takamu sin pagmabuga fa Allah Ta'ala.
was-sam'i wat-ta'ah. Iban sin pagdungog, iban sin pagtaat, pa mga kanakuraan, iban pa kaulamaan, hatat kalain sila yaon magad pa Quran, iban pa sunnah. Hangkan na, in Allah subhanahu wa ta'ala na mayta, matarang in katan, suway sadya pa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ibaliktan niyo madto pa Quran, iban pa sunnah. Minsan pa lang niya ing kaaunan, mahinang nakura, hatangatod mo. Hatangatod ko in siya yung ipon sa baba na darajat. So, upama hindi ka taon kaiban pangatod nila bang badyaw, bang bata, yagit lang niya, wayron saan. Na minsan pabihad to ipon na, hatat kala na hinang siya, nakura. Pag-ubusin pag nakura niya, wala day sab dimugtol pa Quran, iban pa sunna, wala day sab imabot pa pagkufur, da akon kaw magkufur fa Allahu Ta'ala, iban in mga ulama, nang hindi kayo pamare, wala day sab kaw hinduan, maun pahinang mangi, suway maun in pagtaat, suway maun in pagdungog kanila yadto. Ang panyabaitaan, فَإِنَّهُ مَنْ يَئِسْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sabun na to, disusu in mabuhi kan yung mapuwas kulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kakitaan niyotud, kasaksiyan niyotud, in pagtungkakali, sin tiap-tiap siyulagan, hasusungon waktu. Bihaun jimatuna, kato tanyo, asabab yadto, mare isuway na to, dahalgaan sin ako, iwan sin kamu, in pinturoon, na in ginhawabaran sing kita niyo, maun papaghambuok ay magad pataalukon in ginhawabaran, in kawayaan, in pikilan, maun pakawayaan sin Tuhan, maun papamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnatih. Ang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, panggayunggong kamu, maun pasunnat ko, pakabtangan ko, pagkakahinang ko, papangaddatan ko, maun mga kakahinang sing kasahabatan, yaun kya sa saksian ko, wala na ako nagdihil uno-unulong tabihan, wala ko na siyagda, inyad to suway na pagsama-samahan sin ako, iwan sin kamu, magad pataallokon na, in kawayaan sin ako, iwan sin kamu, maun, hasupaya sumanyang, in kahalan, sin tiap-tiap siyulakan, magad kita niyo, pa mga sila kakahinang sin mga sila khulafa ar-rashidin, inda longta Abu Bakar Siddiq, inda Umar ibn al-Khattab, inda Utsman ibn Affan, inda Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Murah-murahan papagbarakaton kaku iban kanyo inadlaw ini bang man maun in kaaunan sing kita niyo, minsan maun paglayo liayo sing kita niyo, minsan bukon Cebu long tabihan in bangsa sing kita niyo, at kala piyata allok taniyo, in kabayaan taniyo pa Quran, iwan pa sunna, na maaunin paghambuok sin ako, iwan sing kamo, minsan kamo malayo binaybayan, hatat kala makad kita niyo pa Quran, iwan pa sunna, in kita ni Muslim, hambuok da, biya sin hadis kaina, biya daghantang jasad, masakit, bang siya kasakitan o, masakit na makananam da sakiting kataan, ini subay na hipaminturo pa mga sila bata ba gubihaon, ipanghindo na kanila bang biarin hantang sin paghambuk, mura-murahan papagbarakaton kaku iwan kanyo inadlaw ini bang man amuin mahinang siya padduman sin ako iwan sin kamu maratan yung mga rafa Allah subhanahu wa ta'ala, tanto na sadya in kasanyangan doon dahalom sin Quran bangkitan yung magad, doon dahalom sin pangmando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bangkitan yung magad, madawhat tanyo yung kasanyangan, adapun bangdi tanyo agaron, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isyatan danqa wa nahsuruhu yawmal qiyamati a'ma. Ang sin Allah subhanahu wa ta'ala hisiyu maling din ha pamando namo, din ha katanda-tandaan namo, din ha Quran, din ha kaayat-ayatan namo, sabon na tud pasigpiton namo in kabuhi nila dunya, iwan butahon namo sila ha adlaw susungon adlaw kiyama, ando di kita ni mawabihadto in kabayaan tanyo, in makasud kita ni surga jannatul firdaus, maluhayra
biya na sin nagiakaron ta sadya in Quran iban sin sunna maghambok kita niyo katantan maun pataallo kun tanin katan kabayan tanyo intuhan na mayta innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha abada. Sa bunatod in mga bariman iban sin naghinang sin hinang marayaw biya na sin paghambuokin ni mga paquran hinang ini marayaw pag-iman ini so mag-agad-agad din sulagan din kato in kaunan nila tiya tagamahan sila sin Allah Ta'ala surga jannatul firdaus dito na sila maghula salama-lama. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah yadto na lang ta kayarunguan sing kita niyo in sa rayaw-rayaw pangadjian, pagpatumtum labi na tuod ang mga kabata-bataan, jaman sing kita niyo bihaon sa Allah subhanahu wa ta'ala, na nakahampit kita niyo, ring mga patumtum yadto, sarta amin subay tod pagbulirayahan, sinhambok-pahambok ng kato taniyo, amin maun pa partawa kanito, mambuok pa sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, amoy in piatarang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manjari niya mga kataw-tay manghuran, pasampay sing kami pa mga kataw-tay manghuran, amoy in wala nagbati long ta limamud sin parkala ini, amoy in sampay long tahuras sang sa nila, amoy liamod nila, maripa parkala ini sa Allah Ta'ala, na inyad to Allah Ta'ala na amoy makaingat headto tumungod si mga pakaradyaan amoy liamuran niyo ini insyaallah subhanahu wa ta'ala way pagkalukalo in kamuyan lang ta pindua sing kami haparkala ini iban na muramurhan di kita niyo papagbutason sin Allah subhanahu wa ta'ala halom kasannangan dunya akhirat manjari habiyaon tukbal ko pa kurun na to magbalik kamin maghatam sin pangadyan na to habiyaon kaya naamad to biya na sin sambatan sunnat sin programa sin kita niyo siya biya mga dimihil pangadji siya rin sabi magkhatam iban doa wal yatafaddal shaykhana. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتب بيننا وبينهم بالخيرات يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين جميعا الذين شهدوا لك بالوحدانية وبالنبيك بالرسالة وماتوا وهم على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.